burya abagabo benshi tubeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Uzi ko hari abagabo bakubita abagore yarangiza akamuryama iruhande, jewe namukubise sinaryama, ubwo se yigirije inkana n'injura akanyitura. Tekereza, ufashe umugore umucira mu maso, urangije ajya mu gikoni azana ibiryo utareba, ubwo se agiye akashyiramo akantu k'umuti w'imbeba akakuzanira ugapfa. Abagabo benshi babeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Barumuna b'umugabo baraje bigira kabutindi, bashiki b'umugabo baza umugore bakamugira umunyamahangakazi, abantu bose ugasanga umugore neza. Uzi ko hari ahantu baza bagakora inama z'urugo z'umuryango baka-excluding umugore, akabatekera akabatunganiza, bakamwita tubise dukora inama z'umuryango wacu. So abayeho mu buhe muryango kuwi wabo yawusize. Umugabo ni umurengezi w'urugo rwe, ariko muwaso w'umugore we mbere y'abandi bose. Abagore ntabwo Imana ibategeka gukunda, ibyo bitegeka abagabo. Kubera iki? Burya imitima y'abagabo itemba ijya hanze. Urangiza akazi kwibaza ariko zone none ndajya hehe, gafata telefone, alo Jean Paul, wowe uri hehe? Ati ndi hano ku kazi vraiment. Ugiye hese? Ati shana buza honge. Waje se tugahurira kuri Camelia tukajya kunywa kofi. Mugiye kuri Camelia ntacyo mugiye gukorayo, umujyango yo gusa nuko muri abagabo ntabwo abagabo ntibatemba bajya mu rugo, batemba bajya hanze. Ibyo biri muri nature yacu. Niyo mpamvu Imana idutegeka ngo jya wibuka kuri umukunzi w'umugore wawe. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Iyo ni knowledge. Nta hantu muzigera mubona Imana ibwira abagore ngo bakunda abagabo babo. Iryo jambo ni muzaribona muzantumeho mubwire mutari ko hagomba kuba hari passage muri Bibiliya utasomye neza. Ntabwo Imana ijya ibwira abagore gukunda, kuko gukunda biba muri DNA y'abagore. Abagore barakunda, niyo bamukubise urushya aragabura, basa n'inka. Ntabwo murumuna wawe afite droit zingana n'umugore wawe mu rugo, na mushiki wawe non plus, na mama wawe ndetse. Proof uwabikoze aze kuza mbwira uko yabigenjeje. Ninde ufitanye impeta na mama we? Kavuga ati impeta iyi ni ya madamu, iyi ni ya mama. Mama ndamukunda pe, ni nawe wandeze, ndamwubaha, umugisha ngira. Mama ni inshuti ya madamu, turabana mu rugo. Ni inshuti ya madamu, bashobora kungiraho umugambi bakawucura, uretse ko nta mugambi mubi bacura, ari bombi impande zombi. Jewe nkundwa hombi, ari uw'ibumoso ari n'uw'iburyo, nyine imigisha yose impuriraho. Ariko icyo nenda kubabwira,